Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kardeşlerim, elbette bu dünyada yaşayında her bir kişide öz meşakkatı var. Gailede bulsun mu, işinde bulsun mu, neyindiğine derecede işlemesin, var bir öz meşakkatı var, problemler var, bir kaya Allah'a kitip bulmuyor. Çünkü bu dünya şulay yaratılgan. Lakin Allah Subhanahu ve Teala bizge avuru jiberip şifasını da verdi bit. Elbette bu avruğa karata. Lakin bizim halibizge de karata. Şulayık Allah Subhanahu ve Teala meşakkat indirse de bizge özünçe bir dava da verir. Hem şu davalar arasında kardeşlerim birinci ol tövbe bilen istiğfar. Kimdir kaçanda kredit algan bulgan zor günah Allah'tan af sorar gerek. Kimdir avursa etken anisine atisine zor günah Allah'tan af sorar gerek. Aniye etsen af sorar gerek. Kimdir öz vakitinde kişi malın kıyırsıtıp algan, anları İslam dinine kirdi, nişetire gerek, ol malını kaytarıra gerek. Yesa o kişinin gafur sırara gerek. Akşam yuken kaytarıra, gafur sırap, vakit sırarga, şol ajetini kaytarıra. Lakin ol elbette mal diyen ajet, ol bu dünyada kaytarılsa hayırlırek. Hem şunday meşakkatlar biz köp. Şuna kadar birinci dava bizim halibizge. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Ve ma asabakum min musibetin febima kasabat eydikum." Nindigine ağırlık, ninde havf hatar bulmasın bu dünyada. O sizin kullarınızdan, bizim kullarımızdan. Günah kıldık, yeyse nerse ders işlemedik, o özümüzden kaytar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala asılda bizge iyilik dili. Şu an kadar bu kanunlarını bizge indirdi de. Hem eğer de kişi hatalansa da Allah Teala şunda ok kişiye özünçe bir şığın biri. Neydi? Allah'tan affı sıra. Zor günah olsa tövbe kıl, küçük günah olsa istiğfar kıl. Günah olsa da bulmasa da, elbette bulmagan günah kişi yok. Lakin var bir. Zor günah kılmagan olsa da istiğfarını daimi revaçta kıl. Rulda barasın, işke barasın, kiri kaytasın, oturasın, istiğfar kılsan, Allah tenese vada ete bizge. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İstagfirullah İstagfiru rabbakum innehu kana gaffara. Rabbinizden gafur sırağız di. İstiğfar anara karata kılığız di. Estağfirullah Rabbi yagfirli. Şunday sözlerini kubrek eytegiz. Niçin? Yursili sema'a aleykum idrara. Allah Subhanahu ve Teala kub etip sizge yağmur yiberir. Yağmur yiberir özünçe nerse ol kardeşlerim? Ol rizık. Biz bit kınıtı ne için tırışabız? Rizık. Allah Teala istiğfar kılsan rizıkını da arttıra. Yağmur kuvveti bire. Niçin de yağmur rızık biz hazır anlamayız. Lakin ne jir şarında bütünde yağmur bulmasa şu vakitte biz onu sezemiz. Bize Tataristan'da mesela yok iken yağmur, başka regionlarda var yağmur. Şu an biz onu bik sezmeybiz. Andan Allah'ımız satıp alabız, mında jiberemiz. Lakin eğer de bütün jir şarında yağmur tuktasa, mında problemler zor bular. Açlık da, su da bulmaz kalmayken başka musibetler. Hem Allah Teala devam eder. Ve yumditkum bi amwalin ve banina. Hem Allah Subhanahu yerden biter. Buluşursuzga sizin malınızda hem sizin balalarınızda. Çünkü balalar da mal da bu dünyada gıl iyilik bulmuyor. Kabir şaklarda o kişiye gazap bularak biriler. Hem Allah Teala istiğfar kılsanız da sizge balalarınız bilen, mallarınız bilen de yerden biter. Bizde bir balalar bilen problemler çok bular. Niçin? Biz ne baladır işlemi yok özümüzden başlamak gerek. Tamam. Ya neden? Birinci punktga kaytabız. Biz istiğfar kılabız, tövbe kılabız mıken? Çünkü sahabalar aytırlar, biz özümüzün günahlarımızı, bizim hatlarımızdan itaat etmewde ko'radirik. So'ng günahlarını biz balalarda da ko'rga mümkün. Çünkü eğer de balalar bizge itaat etmeseler. Ve yec'al lekum. Ama Allah Teala sizge ne seçlerdi? Cennetin bakşalar köp yaraltırdı. Ve yec'al lekum enhara. Hem köp yılgalar yaraltırdı. Tağın rizıkka kelip kaytar. Hem karas ayrım ayta. Allah Teala aytırıyor. Yec'al lekum cennetin ve enhara. Sizge bakşalar da yaraltırayım hem yılgalar. Lakin ayıra. Bakşalar da yaraltam diyor Allah Teala. Ve yec'al lekum enhara. Bunu şayta biz bağlarga. Sen bir tapır aytar bitin, nişapsin tılamaysın, anlamaysın. Soy bit. Hatlarga bir tapır aytar bizde, sen bir aytırdı bitin de nişesin tılamaysın. Akrak çıkara başlayız. Allah Teala bizge birinci tapır aytar, bir ayette. Sizge de bakçalar da yaraltırayım de. Hem neyse, yılgalar da yaralta bizde. Eğer de istiğfar kılsa, şu an kadar birinci şeyim istiğfar bilen tövbe kardeşlerim.
Элек вакытта булган гынах, әлбәттә, ул безгә кайтырга мөмкин. Теге җумгада сезгә сөйләгән идем. Бер җегет яхшы яши иде, ләкин нәрсә? Бер мәсьәлә, закат түләмәде. Бердән-бер көнне килеп төште башына бөтен проблемалар. Закат. Ул бит зур түләмәү гына. Әгәр дә кеше закат түләргә закат түләү дәрәҗәсендә торса, ләкин түләмәсә, ул бит зур гынах. Риба алу шулай ук зур гынах. Гафу сорап Аллаһка вәгъдә итәргә кирәк. Бүтән ул гынахны эшләмим дип. Кеше хаталана, эшләне. Заифләнә. Ай, былай тегеләй юлда барасың, карасың, монда реклама. Кеше матур ягына күрә, шайтан аңа матур ягын күрсәтә. Ләкин гынахын күрсәтми. Ал бит гынах Аллаһ Тәгалә алдында. Шуңа әгәр дә ул кылынган булса, тизрәк гафу сорарга кирәк. Башыбызга шул хаватлар төшмәс өчен. Икенче кардәшләрем, әлбәттә, гади нәрсә. Гади чыгым нинди? Дуа кылу. Biz аның турында беләбез, күп сөйләштек. Ләкин дуаның берничә халәте бар. Беренче халәт я дуа кабул була, Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин син сораган нәрсәне. Икенче кардәшем, кыямәт көнне авыр булырга мөмкин изгелекләр арасында, чөнки ад-дуа хуа ибада, дуа кылу гыйбадат һәм өченче кардәшләр менә кызык нәрсә. Шул өченчесе кызык. Ни өчен? Чөнки кайбер чакта дуа безгә biror xavf, xatar, авырлык башыбызга төшмәсен дип сәбәп булып тора. Без аны сизмәскә дә мөмкин. Ягъни дуа кылу юкка чыкмый. Шакра буш вакытың бар икән, дуа кыл, ул гыйбадат та булып тора. Я кабул була, я кыямәт көндә авыр булып торыр, я biror авырлыктан сине саклап кала, яисә бөтенсе өчесе дә булырга мөмкин. Чөнки Аллаһ Тәгалә юмарт. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә гөр ул мисалны искәртәшәм. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. 50 намаз кушып, 5-не калдырды, һәм ләкин шул 5 өчен безгә 50 намазның савабын бирә. Монда да кардәшләрем, өчесен дә бирергә мөмкин. Дуаны кабул итәргә мөмкин, кыямәт көне авыр булырга мөмкин, һәм хавф-хатардан сакларга Аллаһ Тәгалә булдыра, әлбәттә, анарга ул җиңел. Һәм өченче кардәшләрем, шул чыгымнардан, әлбәттә, чыгымнар күп Аллаһ Тәгалә безгә бирде. Ләкин өчесе турында бүген сөйлим. Ул кардәшләрем изгелек кылу. Гади нәрсә. Истигъфар тәүбә гади нәрсә. Дуа кылу гади нәрсә. Изгелек кылу гади нәрсә. Ва баширил лазина аману ва амилус салихати. Бу аятны әлбәттә сез инде истә калдырырсыз дип Алла берсә уйлыйм. Чөнки Алла Тәгалә синдер ди иман китергән кешене һәм изгелек кылган кешене. Бу бит ахиреткә генә түгел, бу дөнья карата да шулай ук. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръан кирим сөйләгән вакытта изгелек, игелек, шатлык, бәхет дигән турында, хәсрәт турында сөйләгәндә, ул бу дөнья белән шикләнми. Ахират белән шикләнми. Дөнья да ахират та монда керә. Шуңа күрә әгәр дә менә буларны үтәсәк, Аллаһ нияте белән, Аллаһ ризалыгын табу нияте белән ахиратта яхшы булсын дип, үзебезгә изгелек белән кайта һәм күрәчәксез. 100% әйтәсем килә. Мәшәкатьләр әзәйә бара. Чөнки күп очракларда мәшәкатьләребез, проблемаларыбыз үзебезнең гынахларыбыздан килә. Һәм әгәр дә шул гынахлардан ерак булсак, мәшәкать авырлык килсә дә, ул кардәшләрем безнең дәрәҗәбезне күтәрү өчен килер, иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә кардәшләрем бу чыгымнар турында алмаска, алар белән яшәп, тормышыбызга кертеп, шул яшәргә Раббыбыз насыйп итсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик.